أقول أنا مجال أبو عم يلا توما أستاذ أبوكم جزاكم الله عمري خير بارك الله ولا أبوي أنا قلت توما عبد سلام قابل إيه نوتي درو ما بر نمي كانوا كرامتو قابل حتى مبراتي بدي إساك قابل ألتي وانت ربي أرارمي في بر إنك كسبي في بر مرحبا إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسول ربي عليه الصلاة والسلام الإسلام تجب ما قبلها كما أن التوبة تجب ما قبلها. إسلام من ودوبة دي ما فيته وجدت جرات وانت ناندرة ربي سي أرارمي أكا غافة هاتي تنتسيديت كي يكرر بلسا سنتاتي تساعتي كان الرقبتي ربي كان كي غلطون فرق ربي أكسي قولي صحابتي تتوكو غافتوكو تسا واويدو غنغوري بوي ما بوت جنان وسو أدى شهادة قوتا أجرات بيجني قادري إسي كيس جرتو بيك أفي كان إن شاء الله أستاذ أول ما تدي بسي أستاذ أول أفعل لمان واجداني شهادة قف جتني سنر كافرني تدي بيا جزاك الله خير أستاذ فران بارك الله فيكم أنا سواجريكم أستاذ أول الرادمة أبدي كمان كي من خيري ربي تقول ربي تو كيس بركاسي كايا أو في نوجد كاسيتين إرسنة أيش جزاك الله خيرا يا فان مرموتنا دبت نتفكاتا أكم جدا أستاذ أكسوي كيس قولي عند دچون FCV نموتنا منتي أدى سلجرا وردو ما إنه أصلا دبت سينورو مفاني شيء جمالا دبت دچون سمو يا فتا وري أمريكا أمري فم بأورومي في أمري فوان بينف سين أمري فان دبت كسي ورا من صوتا أنا كسمة إساف እንግዲህ ውድና ተከበራችሁና ተወደዳችሁ ያው እንግዲህ አማርኛ ባልችልም እንድናገር አስገድዶኛልና የምችለውን አይል መልእክትን አስተላልፋለሁኝ። እንግዲህ በወንድማችን ቤት እንግዲህ ወንድማችን ኪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሬ መርጦት ወደ እስልምና መጥቷል። እስልምና እንግዲህ እንደምታውቁት የተፈጥሮ እምነት ስለሆነ እንደ ተፈጠረ ወደ ተፈጥሮ ተመለሰ እንጂ ሌላ እምነት አዲስ አልተቀበለምና ለሁላችሁም ልልም ፈልገው አንደኛ እንኳን በሰላም መጣ በሉልኝ ለሙስሊሞች አልহামዱሊላህ ሁላችንም ደስተኞች ነን። ኦሮሞም ሆነን አማራም ሆነን ትግሬም ሆነን የተለያየ ቦታና ሀገር ላይ ሆነን እስልምና አንድ አድርጎ ዛሬ አንድ ላይ ሆነን ማሻአላህ አላሁ አክበር ምንለው ወንድማችን ከሱ የሆነ ነገር አግኝተን ሳይሆን እኔ ስላወቃችሁ ሳይሆን እስልምና በባለው ሁላችንም አንድ ያደረገንና ያጠናከረንን እሱን ስለተቀበለ ብቻ ነው ሁላችንም እዚህ የተገኘነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ላይ ተባት ስተው ያልኩኝ ሌሎች ድንገት ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ካላችሁ አንድ ሁለት ደቂቃ መልእክት አስተላልፈ ኢንሻአላህ ቦታውን ለሌሎች ለካለሁኝ። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተፈጥሮ ልቡ ንጹህ የሆነ አእምሮው ክፍት የሆነ እንደዚህ ይመርጠዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ሳይከራከል ምንም ሳይል ይሄ ቁርአን እንዲህ ይላል እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ብሎ ምንም ሳይነገረው ከናንተ ጋር ቀን ሙሉ እየተቀመጥን ከነምራፉ ከነጥቅሱ እየነገርናችሁ ምንም ሳትቀበሉ እንዲሁ በድርቅና እዚህ ላይ ትውላላችሁ። ግን አንድ ሰው ቆም ብሎ ሲያዳምጥና ሲሰማ እውነት የት እንዳለ ራሱ እንዲሁ በእይታ ማየት ይችላልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውነቱን መንገዱን ያሳያችሁ ያልኩኝ ኢንሻአላህ ተዓላ ዛሬም ሆነ ነገም ትላንትም ዒሳ አለይሂ ሰላም ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክም አልሆነም ሊሆንም አይችልም ወደፊትም። ይህ ደግሞ እኔ ፈርሃን ሳይሆን ያልኩት መጽሐፍ ቅዱስም ይላል ቁርአንም ይላል ዒሳ አለይሂ ሰላም የአላህ ባራ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢሳይያስ 42 ቁጥር 2 ላይ ከአንድ ጀምሮ እስከ 2 ላይ የኔ ባራ ነው ብሎ ይናገራል። አምላክ የሱ አምላክ ማለት ነው ራሱ አምላክ እንዳለውና እንደሚያመልከው ሲናገር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ አምላክ አለኝ ይላል እሱም አንድ ይሆናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ወደ አምላክና ወደ አምላካችሁ ስል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ አምላክ እንዳለውና ለሱ እንደምገዛ ነው የምናገረው። እንደውም ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምንድነው የምለው እንደው በራችሁን ዘግታችሁ አባታችሁ ለምኑዋል እንጂ እኔን ለምኑኝ ወይ ደግሞ እኔን አምልኩኝ አላለም። ስለዚህ እሱ ያለና ያዘዛችሁን ነገር ልታደርጉ ይገባል። አይ እኔ ሰው ነኝና አምላክ አይደለም እያለ አይ እኔ ነው የማቀልህ አንተ ስለራስህ አታውቅምና እኔ አምላክ ብል ተቀበለኝ እያላችሁ ነው። ይህ ደግሞ አይሆንም። በመጽሐፉ መልእክተኛ ነው ብሏል። እውነተኛ አምላክ የሆነ አንድ አለ። እንዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ ነው። ይሄ ያመነ ደግሞ ምንድነው ዘላለማዊ ህይወት ያገኛል አለ። ስለዚህ ወንድሜ ኢየሱስንም አላጣም ነብዩ መሐመድንም አላጣም ሁለታቸውንም አገኘ አላህንም አላጣም። ምክንያቱም አንድ አምላክ አለና አምላኩን ዘላለማዊ እውነተኛ የሆነ ካወቅ ዒሳ አለይሂ ሰላም መልእክተኛ
ካልክ አለ ዮሐንስ ወንጌል 17:3 ላይ ይህን ካመንክ ምንድነው ዘላለማዊ ህይወት ታገኛለህ አለ። ታዲያውን ኢየሱስ አላጣም። ኢየሱስ መልእክተኛ ነው ብሎ አሁን መስክሮልናል። አንድ አላህ አለ ብሎ እውነተኛ የሆነ ብሎ መስክሮልናል። አሁን ዘላለማዊ ህይወት የምኖረው ማን ነው? እሱ ነው ማለት ነው። እናንተ ግን ከዛ ወጣችኋልና ዒሳን አለይሂ ሰላም የአምላክ ቦታ አስቀምጣችሁ አምላክን ደግሞ ጭራሹንም ከሱ ውስጥ ተጨምቆ ሶስት ሆኗል፣ ሶስታቸው አንድ ሆኗል እያላችሁ ነው። ሶስት ደግሞ አልሆነም ተከልከሉ፣ አንድ ብቻ ነው ብሎ አላህ በቁርአኑም ይነግራል። መጽሐፍ ቅዱስ ላም ሶስታቸውም አንድ ነው የሚል በጭራሽም የለም። እንደውም አንድ አምላክ በመሆኑ እናንተ እስራኤሎች ስሙ አንድ አምላክ አምላካችን አንድ ነው እያለ ሙሳም ወይ ደግሞ ሙሴም ኢየሱስም አስተምሯልና ወደዛ አንድ አምላክና አንድ እምነት እየጠራናችሁ ነው። እምነትና እውነት አንድ ብቻ ነው አለችው። እሱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እንዲሁም ቁጥር 85 ላይ እንደነገረን እስልምና አንድ ብቻ ነው፣ መንገዱም አንድ ብቻ ነው፣ ከዛ ውጪ የምፈልግ ካለ ይላል 85 ላይ እሱ ከከሳሪዎች ነው ይላል። ስለዚህ ቀጥተኛና እውነት እንደ አንድ አምላክ እውነትም አንድ ነው። ያ እውነት ተከትለን የምንሄደው ግን ነቢያቶችን ስንከተል ነው። እስቲ ከአብርሃም ጀምራችሁ እስከ ሙሴ እስከ ዒሳ እንዲሁም ያዕቆብና ኢስሐቅን ስትከተሉ ነቢ ሙሐመድን ታገኛላችሁ። ነቢ ሙሐመድን ካገኛችሁ አምላካችሁ አላህን ታገኛላችሁና ነቢያቶችን ተከተሉና ቁርአንና መጽሐፍን በአግባቡ አንብቡ። አላህ ቀጥተኛውና እውነተኛ መንገድ ያሳያችኋል። ነገም ዛሬም ለእናንተ ምኞታችን እስልምና እንድታገኙ ነው። አመሰግናችኋለሁ። ኡስታዝ አበዛባችሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ወሰላሙ አለይኩም። ባረከላህ kiyya maqaan jaalattu wayii islaama keessatti yoo jiraate yookaan yoo maqaa keetiin illee teetti maqaa dirqamaa miti. Yoo lakki naa baasaa isinuu maqaa bareedaa illee jette yoo maqaan keessatti jaalattu illee jiraatte. Kiyyaan kun natti toleera garuu namni marti kiyyaa yoo jedhe ammoo hinaafi na godhaara. Namni biroollee kiyyaa jedhee waan na jala waamu bammaan boodatti kenna waan ta'eef kiyya jettiini dabaroolee akka kiyyaan kun maqaa biroo ka jaalatu wayii maashaallah bareeda uma maqaa inni jaalatu yoo jiraate akkuma isin jaalatanii haamu yani maqaa kana baay'een fokusin godhu garuu kiyyaanuma jedhu kana yoo ta'e natti tola garuu immoo akka isin jaalatanitti yoo بارك الله فيكم كبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنا مرة ديمتي رياسة ريافو كتاي وتي وجدان ريافو كتاي برا كنات كيلفي جدان أكن ما فابو بيتا متي ورا أبدا تيجي جدان ثم هوجي دا جتشودا مرة هوجي كسي هوجي تان جتشودا أكن ما أبدا سنة برا تاو جدان نمنا أبدا سنة برا تاو جدان إما يحرق ثيابك جدان نمسون أبدا جرا تاعين كوسني تكاو ياكي كوبا جدان تكاو مو أن تجد من ريح خبيثة يوكامو شتا يوكيمو فولي فوكتا إرار كتا نما كسيرا يوجدان إيكا نمي فوكتا يوكا نما هيريا فوكتا برا نمي تاو توكو جدان تكايو وان إنسان الرادا كيسي نفتا تكامو وان إنسان الرابرا كيسي نفتا تكامو نبين براني سامو سيكو بسرا مهي جيجودا نما غاري برو أولو فايدا غاري أرغچو أكا كرجي جيجودا دنيا آخرانا ملكي سوان تاتيفين hiriyaa laalladha hiriyaa godhadhaa jedhanii hiriyaa gaarii qabaachuun gara gaarii nama geessa akkuma iyyuu sila gara ifaa kanatti dhufuudha jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana kana islaamummaa kana maal jedhe nuura jedhee ibsa yuriiduuna an yutfi'uu nuura allahi biafwaahihim allahu mutimmu nuurihi walaw kariha alkaafiruun fi aayatin ukraa walaw kariha almushrikuun rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ifa kana balleessaa barbaadu ifa kana garuu rabbii subhaanahu wa ta'aalaa kan osoo agam ni balleessa jedhe ni guutaa jedhe kanaafuu gara rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ifa kana ni guuta malee hin dhaabu jedhe abdinuu kana sanatti rabbii subhaanahu wa ta'aalaa gara kanatti bagaa fedha rabbiitiin affee rabbii jedha egaa itti fufuudhaan egaa asirraatti jalqaba daqiiqaa tokko islaamummaa kanatti dhufuudha hiriyaa keessa hin gaafatiin fedhiin keessa keetti uumame maal keessatti uumame akkamitti uumamuu danda'u hiriyaa keerraa argite moo maal dhageesseeti wanta ati islaamummaa kana jalqabu fedhii isaan qaba otoo islaamummaa kana dhufe jettee wanti ati hiriyaa kee tokko xaahiritti dubbatte jechuudha mee daqiiqaa tokkos taatu si lamas taatu nu dubbadhu inshaallah. Galatooma akka irraa akkasii kana argachuu kootis baay'een gammada. Wantoota kana yaadu buleera baay'ee buleera. Hiriyoonni
lubbos namoonni nani wajjin jiraatu ijoolleen amantaa kana warri hordofanidha. Ijoollee kanarrattis immoo wantoonni nani argu hunduu amantaa sanatti akkan dhufu wantoota na kakaasan keessaa isa tokkodha. Duraanis jaalala amantichaa nan qaba. Jaalala amantichaa keessatti immoo gochaan hiriyoonni koo godhan, gochaa namoonni amanticha kan hordofan godhan akkan amantii kanatti illee yaada kennuu fi akkan amantii kana fudhachuuf illee wantoota na kakaasan keessaa isa tokko ture. Tureera ergan haala amantichaa hordofuu qabees tureera. Ijoollee hiriyoota koo wajjinis ergan wal qabee tureera. Waggoota hedduu lakkoofsiseera. Waggoota kana keessatti akkaataa itti waa'ee amantichaa namoonni amanticha illee fudhataniitu amantichaan illee jiraachaa jiran maal gochaa akkamii gochaa akka jiran wantoota akkasii wantoota osoo hin dubbatin namatti illee osoo naasanii wantoonni inni qorachaa ture jechaadha. Wantoota akkasii kana ture. Wantoota akkasii kana yeroon itti qoradhutti yeroon itti calliseetu modoon hin dubbatin illee wantoota kana yeroo yaada koo keessa gasuuf illee wantoota ani fedhudha. Yeroo hedduu wantoota ani fedhudha ture. Gochoota obboloonni koo godhan, gochoota hiriyoonni koo godhan yeroo irraalus immoo baay'ee ofitti na harkisa ture. Yeroo dhiyoo asitti immoo obboleessi koo Giraas Maach yookiin immoo Xaayer wantoota waan akkanaa kana akkamitti itti seentu gaafa naan jedhu jedhe akkuma qallitti gaafa naa kaasu nan barbaada ture nama nageessuun dhabe malee jedhee tan taasaa turenna. Jaalalaaf kunis immoo wanta yaadu waan ta'eefan hawwaa ture waan ta'eef itti galuudhaafan murteeffadhee too isinitti as ba'ee jechuudha. Maashaallah. Dubbachuu fakkaata. Ustaad tafadhal. Rabbi si haa banu baga nagaan dhuftee baga nagaan osoo lubbuun tantee jirtu waan keessa kan kee jiraa ka ati baasuu hin baasu osoo ati jettu karaa saahiba kan keetii obboleessa keetii irraan baga sii bahee gaafiin takka tanuma hadiisuma isheen reef karaan tuujii irra jijjiirame ka ammaa tana hadiisuma deebii argate jedhee fudhaa sheekan hubataniiran hadiisuma reef shee farhaan kaasanii lammaffaa wanni ani isin gaafachuu barbaade wanni amantaa kanarraa ati barakallahu fi wanni akka amantaa kanaatitti ati hubattee beektu haa dhageettaanuu ta'u haa dubbisuunuu ta'u wanni irraa beektu jira. Dubbisee wanti beeku jiraachuu baatallee wantoota namoota yookiin immoo sheekota gadi bahanii ta'u miidiyaa hawaasaa kanarraan haasaan nan hordofa nan dhaggeeffadha. Yeroo hedduu wantoonni isaan dubbatan wanta nani fedhuu fi jaalladhu tokkodha kan isaan dubbatan. Waa'ee nageenyaa haasa'u, waa'ee jaalalaa haasa'u, obboleessa irratti waan namaa yaadu akka dhiisu waan akkana yeroo isaan haasa'an dhagaa waa'ee gaarummaa haasa'u. Jireenya namaattis immoo gara fuulduraatti wantoota mijatoo ta'an namni tokko cubbuu akkasii gochuu baate jannata gala. Waan akkasii yoo gochuu baate nama wajjin jiraachuu barbaada. Akkaataa inni obboleessa isaa jaalachuu danda'u. Wantoota akkasii yeroo naasaan yeroo hedduu nan hordofa miidiyaa hawaasaa kanarratti. Wanti ani barbaadu immoo wantoota akkasiiti. Jaalala obboloota koo wajjin illee akkaataan itti waltee jiraachuun barbaada. Waan akkasii kana yeroo dhaga'u wanta ani barbaadu wajjin wal simate. Yeroo inni wal simatu kana maaliifan anis waan kanatti itti galee ta'u maalis anis amantii kana hordofii maaliifan jiraadhu kan jedhuun ofirratti murteessee murtoo kanaatiin gara keessanitti dhufee jechuu barbaada. MashaAllah, Allahu Akbar, hundi keessanuu MashaAllah naa jedhaani maali jennaan ilmi namaa tokko waan na keessa jiru yoo shee awwaliin irraa dhagaye yoo abdii irraa dhagaye yoo ustaaz abu mu'aaziin irraa dhagaye ustaaz faraaniin irraa dhagaye yoo kiyyaa irraa dhagaye waan na keessa jiru jarri kun eenyu jedhetti kiyyaa irraa wanni an fudhadhe guddaan kiyyaan uumama isaa irratti haqa barbaadaadha. Haqa kana xurree argadhe kanatti faana deemuu qaba. Haqa faana deeme waan ta'eef garuma shaadaatti nun deemaa sheekoleen lamaan yoo ni gaafattan jiraatu wannummaan irraa baru hin jiru.